Yes, nk'uko mubyumvise rero iyi ni inkuru y'Akimana umurundi rero wisanze mu ntambara yo muri Ukraine nyuma yo kubeshywa Bruce. Uyu murundi rero afite imyaka 32 y'amavuko yitwa Jean Bosco Akimana. Yatangaje ko mu gushyingo 2025 yajyanywe mu Burusiya yabeshywe ko agiye kwiga muri kaminuza ku buntu. Ariko ubwo yagiragayo yoherezwe mu myitozo ya gisirikare no mu ntambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro n'ikinyamakuru United 24 cyagiye hanze tariki ya 8 Gashyantare 2026, Akimana yasobanuye ko ubwo yari akiri mu Burundi yacuruzaga ibinyobwa nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye kuko atagize amahirwe yo gukomeza amasomo muri kaminuza. Yavuze ko inshuti ye yitwa Elias arize mu Kirundi. Akimana yasobanuye ko yari asanzwe yumva amakuru y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye muri Gashyantare 2022, ariko ataratekerezaga ko umunyeshuri yahabwa impuzankano y'igisirikare n'imbunda kugira ngo ajye ku rugamba. Mu magambo yiwe yakomeje agira ati: "Twageze i Moscow turi abarundi, abo barundi twamenyaniye kuri ambasade. Hari abarundi 4 turi gushaka visa. Tumaze rero kuhagera twakiriwe n'uwitwa Alexandre. Ntekereza ko yaba akorana na Elias, aradutwara atujyana mu wundi mujyi witwa Orey. Twageze muri Orey ari mu ijoro tariki ya 11 Gushyingo 2025. Bukeye ku itariki ya 12 twararuhutse, ku itariki ya 13 nibwo Alexandre yagarutse." Uyu murundi yasobanuye ko we na bagenzi be 3 bafotorewe muri Orey, bagurirwa telefone na simukadi. Tariki ya 14 Ugushyingo bakirwa n'undi mu Rusiya ukuze, abajyana mu bindi biro aho baherewe amakarita ya banki. Abagiye mu myitozo nayikoze ibyumweru 2 n'iminsi mike, abandi bayikoze ibyumweru 4. Twize kurasa na grenade, twiga gutera za grenade, ndetse batwigisha uko twajya mu myobo, batwigisha uko dushobora gutega mine, ariko abanyafurika twararebaga gusa ntitwashoboraga gusubiramo ngo tubikore nka aksi." Nyuma y'imyitozo, Akimana na bagenzi be bajyanywe mu ntambara mu ntara ya Donetsk. Yasobanuye ko bitari byoroshye kuko icyumweru n'igice cyashize ingabo za Ukraine zibagabaho ibitero bya drone n'iby'imbunda nini. Mu gihe rero we na bagenzi be nta gitero bigeze bagaba. Mu magambo yiwe yagize ati: "Ntibyabaga ari ibintu byoroshye kuko hejuru wasangaga hari drone, ibisasu biguma bikubita, ariko bakadutegeka kugenda tukegera aho batweretse." Ati: "Tumaze rero kuhagera twasanze hari undi musirikare wari udutegereje kugira ngo atwereke ahandi tujya. Hari rero ahantu hagoye ku buryo hanatunaniye kuhagera." Yaratubwiye ati: "Nimugende umwe kuri umwe." Habanje kugenda Umurusiya. Leta ya Ukraine yayisabye kumufasha ikamusubiza mu Burundi. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tukaba dukomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye.